Ese mu Rwanda ho byifashe gute? Byifashe bite se koko wambwa n'ijondanye reka tubisome mu gihe batiki Abanyarwanda 48% banywa inzoga, abo mu majyaruguru bagakunda amazi by'akarusho. Mumva aho njyaho batiki Ati mu myaka 10 abanywa inzoga bariyongereye mu Rwanda. Ibi bikubiye mu bushakashatsi bwa kabiri bwakozwe ku myitwarire itera ibyago byo kwibasirwa n'indwara zitandura mu Rwanda, ibyabuvuyemo bikaba byaramuritswe ejo kuwa gatanu. Imibare mishya yatangajwe na Minisiteri y'Ubuzima ikagaragaza ko abanywa inzoga mu Rwanda bavuye ku kigero cya 43.3% bagera kuri 48.1% mu mwaka ushize. Abagabo bakaba aribo bagaragaye ko ari benshi banywa inzoga ku buryo buhoraho kurusha abagore. Kubirebana nuko intara zirushanwa mu gukanda amazi, mbese kunywa inzoga nyinshi bihagaze bitejondanye. Intara y'Amajyaruguru ni izimbere mu kugira abanywi benshi bari ku kigero cya 56.6%, igakurikirwa n'intara y'Amajyepfo ifite abanywi b'inzoga bangana na 51.6%, iy'Uburengerazuba igataho n'abanywi bangana na 46.5%, intara y'Iburasirazuba ikaza ku mwanya wa 4 n'abanywi bangana na 43.9%, naho umujyi wa Kigali ukagira abantu bake banywa inzoga bari ku kigero cya 42.0%. Mbese mu mujyi wa Kigali bakanyota si benshi. Nanone ariko ubushakashatsi bwerekana ko abanywa bagasinda bakarenza igipimo arabo mu ntara y'Iburengerazuba, abo ngo bahiga abandi. Mwakoze rero, njyewe nitwa Nyirarukundo Xavera, abari kumwe nanjye Jean Daniel Sindayigaya. Mukomeze mugire ibihe byiza. Ciao ciao. Ikintu cya mbere ni amakuru y'ibyabereye mu gihugu hirya no hino, yose naranyumvise.